22 amanye amavesi sizoweqa egameni kaJesu Kristu. Siphinde sivule nenye incwadi esizoyifunda. Nakhona sifunda amavesi soke seqa nje bazalwane siye lapho uThixo asibolela khona. Ngizocela ukufunda ngaleli lami iqala bese usisi uzothatha ithuba afunde ngelezulu egameni kaJesu Kristu. Linge lakho simakade, linge lakho Thixo uhlelile, wahlelela usuku lanamhlanje. Linge lakho, linge lakho, linge lakho, linge lakho Thixo, linge lakho, linge lakho, linge lakho, linge lakho, linge lakho Thixo, linge lakho linguwe, 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 linguwe simakade, linguwe kuseni, linguwe, 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 likaphatha saka, likavara phashe, liyagaga, liyakhuphuda, linguwe, linguwe, likho likhotha, liyagaga, liyazinga, liyabakhakha, liyazizinga, liyakho